uJesu Kristu uyinkosi. Jabulani sesingabantwana abenkosi, sesinofakazi silubonga lolu thando Baba, umsindisi wethu sesimazi, bazalwane masiye phambili sizohlangana nomyeni wethu, siyoholwa umoya oyingcwele, sizonqoba ngayinkosi yethu. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Namhlanje ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu. Lo mhlabeleli lo engiqeda uhlabelela kancane zidlala insimbi nje ngemumva. Uthi asijabule. Sesingabantwana benkosi, sesinofakazi. Namhlanje khona engifuna ukungidlulisa nje bazalwane ngoba sesikhona sabantwana baNkulunkulu ngoba ekholweni khona izinto ezihamba zambulo uNkulunkulu empilweni zethu. Sibaningi emhlabeni sisingabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyathemba nawe uyakwazi lo ukuthi nawe uyasho nawe ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu angithi. Ngicela ukukubuza ungumntwana kaNkulunkulu nawe wena? Ngiyathemba usuphendulile. Uthi cha hayi singabantwana bakaNkulunkulu. Yazi khona into uNkulunkulu ayambulile kimi ukuthi umntwana kaNkulunkulu onjani kahle kahle umntwana kaNkulunkulu ngoba phela la ngaphandle sithina sabantwana kaNkulunkulu umuntu ezobona futhi kwesisikhathi nokwenzeka abazalwane umuntu athi asanda ukukholwa kodwa kwamukela uJesu bese sithi umntwana kaNkulunkulu angithi. Sikhotha nezwi lapha la uJohn ngokaJohn chapter 1 verse 12 othi bonke abamamukelayo wabanika amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Bese sithi hayi ngoba usukholwe egameni lika Jesu usungumntwana kaNkulunkulu. Namhlanje yazi ngambulelekile kakhulu bazalwane ukuthi akusibo bonke abantu abathi esithi nabantwana bakaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu. Mhlawumbe yathi singaziclaima sithi singabantwana bakaNkulunkulu kanti cha asekaba abantwana bakaNkulunkulu sisesa kwi-process yokuba umntwana kaNkulunkulu. Ngoba umuntu ongumntwana kaNkulunkulu umuntu ogcwele amandla kaMoya Oyingcwele, umuntu ogcwele amandla kaMoya Oyingcwele nomlilo, umuntu okuKristu Jesu ukuphila kwakhe fihliwe kanye noKristu emazulwini. Hayi wonke umuntu okholwayo oshumayelayo nokhuleka labantu baphilise bavusa abafile usengumntwana kaNkulunkulu okhuluma ngelimi ungumntwana kaNkulunkulu. Cha, kuyenzeka ube ngumuntu okholwayo kodwa ungasuyena umntwana kaNkulunkulu. Namhlanje ngifuna sicacise leyo nto bazalwane ukuze sizohlola lesikhathi singahambe emhlabeni ngoba ngale kwethuna abantu abazongena ezulwini abantu abangabantwana bakaNkulunkulu bazalwane. uJesu uyabuza kanti ibandla lakhe kodwa lesikhathi uzambula into eziningi ngoba nami bazalwane bengitshela ngumntwana kaNkulunkulu ngakambulela kakhulu lento bazalwane futhi noma ngisanokukholwa futhi ngithanda ukuzibiza ngumntwana kaNkulunkulu ngoba nokumuza nomuntu emaphambili efakazi ngikholiwe mina ngiyakholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Akusho nje bold umuntu lokho yabo bazalwane kodwa mawumbheka umhlola nento ekhulumayo nezenzo zakhe ubone ukuthi lo muntu cha akakabi umntwana kaNkulunkulu usese kwi-process yokwenziwa umntwana kaNkulunkulu aze abe umntwana kaNkulunkulu. Lesi sikhathi bazalwane baningi abantu
bayamphazamisa uNkulunkulu kwiprocess okubenza abantwana bakaNkulunkulu. Bathi bangezwa nje amandla, hayi bese emva kwalokho bengafuna ukuqhubeka neprocess kaNkulunkulu yokuthi uNkulunkulu abenze babe ngabantwana bakaNkulunkulu ekubeni bengakabe abantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, simvumeleni uNkulunkulu ngomandla akhe kaMoya oNgcwele asenze sibe abantwana bakaNkulunkulu. Ungakujabulisi ukuthi usuyakwazi ukushumayela, ungakujabulisi ukuthi usuyakwazi ukukhuluma ngelimi, ungakujabulisi ukuthi usukwazi ukukhulekela abantu basinde, ungakujabulisi konke lokho ukuthi amadimoni akuthobele. Wathi uJesu, ningathokozisi ukuthi imimoya yanithobele, kodwa thokoziswani ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila. Ile nto uJesu ayisho leyo nto kuLuke chapter 19, kuLuke chapter 10 verse 19. Verse 20 usho njalo, singathokoziswe lokho kodwa sithokozise ukuthi amagama ethu alotshiwe encwadini yokuphila. Vele lamandla banika bonke abantu. Bethu uJesu akusibona bonke, akusibona bonke abantu inkosi abazobona umbuso kaNkulunkulu. Kusho ukuthi bazalwane, khona abantu abazolibiza igama likaJesu kodwa bengawuboni umbuso kaNkulunkulu. Ngobani? Ngoba abasibona abantwana bakaNkulunkulu, baphuma kwiprocess yokwenza umntwana kaNkulunkulu. Bengifuna namhlanje bazalwane ke sisiye singene nasemazwini azochaza yonke leyo nto, bazothi ngabe thina singabantwana bakaNkulunkulu na? Sesangena yini kwiprocess ukuba sesandlula yini kwiprocess le yokusindiswa siye sibe ngabantwana bakaNkulunkulu? Babazalwana, kufanele sithi abantwana bakaNkulunkulu bele singabona singasibona abantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje bengicela uyilalele le message ezokusiza. Bengicela ukuthi sifundise la uNkulunkulu bese siyakhuleka. Ngizoqala kwabaseRoma chapter 8. Ke sithola ukuthi ke iprocess yokuba umntwana kaNkulunkulu ikanjani. Ngoba lesi sikhathi lesi sizulwane sethu esingafani nezulu sabapostoli, sabantu abashesha kakhulu. Ithi iBhayibheli ekhathi ukuthi abantu bazoba ngabantu abanamawala, abantu bazoba ngabantu abanamawala. Ethi isikhathi sinamawala kakhulu, ujahela izinto kakhulu, uqama, ukubukwa. Njalo iBhayibheli Timothy wesibili chapter 3 ekhathi ukuthi kodwa ikhathi ezinzima abantu bazoba ngabantu abazithandayo. Olesi sikhathi siyathanda once nje umuntu nje wenza ukuthi khona amandla kuye, sekwazi ukwenza into, uyakwazi ukudumisa, ukwazi ukucula, uyakwazi ukushumayela, bese emva kwalokho azibona ngathi manje hayi sengumntwana kaNkulunkulu. Ekubeni engakandluli kwiprocess okwenziwa umntwana kaNkulunkulu. Ukuba umntwana kaNkulunkulu it's a process, you must go through deliverance, many deliverance omele ungene kuyo. Ukhishe umuntu omdala, elithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu isidala esisha, okwaqala ngidlule ibhese kuvela okusha, awuvesani ube kuKristu bese uba isidala esisha. Cha, uyenziwa ube isidala esisha ngokuthi udlule kule process engekho mnandi, epainful, until ube ngumntwana kaNkulunkulu, ube kuKristu. Ngoba abantu abakuKristu yilabo ukuphila kwabo sekufihliwe kanye noKristu emazulwini, sebengabantwana bakaNkulunkulu labo, ngoba sebekuKristu uJesu, sebedlulile kwiprocess yokwenziwa musha ube kuKristu. Iprocess yokwenziwa ube umntwana kaNkulunkulu sebedlulile kuyo, engekho mnandi, epainful, ekwenza ukuhlukana nazo zonke izinto inhliziyo yakhe ethanda nawe uthandayo. Ngoba wenza lento ongayifuni wena, nenyama engayifuni, kodwa uNkulunkulu eyifuna yena ngomoya wakhe oNgcwele. Bengicela sifunde ke izwi kaNkulunkulu kwabaseRoma chapter 8 bese siyakhuleka singene ezwini sithole ukuthi uNkulunkulu yini namhlanje afuna usichazisela yona, bese siyasihlola bazalwane before kona phithulete. Ngoba khona bazalwane bazibamba emhlabeni bejesu bangabantwana kaNkulunkulu, kanti abasibona abantwana bakaNkulunkulu bazibona lahle esihogweni. Hawu Jesu akasisize bazalwane. Ake sifunde izwi laNkulunkulu kwabaseRoma chapter 8. Ngixolele ukuthi ngidlala insimbi bazalwane, ukuthi la ekhaya ke sinabantu futhi abangakholwa abadlala ama-TV manje bawavulela phezulu, so nami yakho ngidlala insimbi ukuze lo msindo wabo ungangeni la. AkabaseRoma chapter 8 bazalwane, enehloko la kwabaseRoma chapter 8 ngicela ukuthi ngifunde iqala isihloko bese siyakhuleka, ngoba isihloko isona esizochaza yonke into ukuthi umuntu uba umntwana kaNkulunkulu kanjani. Ithi iBhayibheli okholwayo usindiswa ekulahlweni, kube khona ikhoma lapho. Ithi iBhayibheli okholwayo usindiswa ekulahlweni, bese kuba khona ikhoma bese beqhubeka ahambe ngokukamoya.
ake simbonge uNkulunkulu sikhuleke. Baba ayigameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele namanje izwi lakho Nkosi esilifundile. Siyacela usichazisele Nkosi uJesu ngendaba ukuba umntwana kaNkulunkulu namhlanje. Vula inhliziyo zethu Nkosi, siqonde izwi lakho Nkosi. Nalabo uNkulunkulu abazokwazi ukuthi Nkosi abantwana bakho bayamukele le message, uvula inhliziyo zabali bayizwe bese Nkosi yazihlola ngabanye. Senze lokhu kuyintando yakho uzisiba ngabantwana bakho Nkosi. Singathi nesishumeza abanye bese gcineni siyalahlwa, sotube lo mzimba senze intando ukuthi Nkosi sibe ngabantwana bakho. Size ke Nkosi namanje siza kuwe Nkosi, sidalula yonke into yethu ukuthi uhlole ngomoya ongcwele ngesikeni sasezulwini esingamandla kamoya ongcwele ukuthi ngempela singabantwana bakho na, ngoba sashumayela siyafakaza sikhuluma ngelimi siphilisa abantu, sibeka izandla abantu baphile ngamandla akho Nkosi, ngoba ayikho bephiliswa yithi kodwa amandla akho. Namanje ngiyacela ukuthi ube nathi ngemoya ongcwele sizwe lokho ukukhuluma nempilweni zethu Nkosi, egameni lika Jesu Kristu. Siyacela usichazisele ukuthi umuntu uba kanjani umntwana wakho, ngoba namhlanje sibaningi singabantwana baNkulunkulu ekubeni singasibona, egameni lika Jesu kuze phade naphakade. Amen. Jesus mangizi sekuwe Jesu sesuli wizonoza. Izwi esilifundile bazalwane kwabaseRoma chapter 8 lithi okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokamoya. Ihlole sibone iBhayibheli nawe lithathe leli liphathayo bazalwane, leli esefonini amanye awanazihlo aninazo kanti futhi aliphili lona ngoba nawo amandla nomoya kaNkulunkulu aliphefumulelwe lona. Kodwa ke noma unalo ke ungalivula, kodwa ihloko ngizosifunda la, kodwa ngeke uzosibona ihloko. Kodwa wena mawuphethe leli ephathwayo uzobona ihloko sakhona sithi ke okholwayo usindiswa ekulahlweni, kube khona ikhoma ke lapho bese kuqhubeka ahambe ngokamoya. Shuthi once wawukholwa nguJesu, wamamukela uJesu namhlanje, usinikela kuJesu noma sekwazinikela kuJesu, kuba khona le process le. Hayi bazana silifunde kahle izwi laNkulunkulu ngempela, bese silinde umoya ongcwele asambulele safike sigijime nje. Nazi ihloko eziyasiza ukuze siqonde si-understand into yezwi laNkulunkulu masilifunda. Ithi iBhayibheli la okholwayo usindiswa ekulahlweni bese kuba khona ikhoma. Shuthi lento ukuthi usukholile kumele bese uze njani uyasindiswa ke ekulahlweni before uzohamba ngokamoya. Umuntu osengumntwana kaNkulunkulu umuntu osehamba ngokamoya, osendlulile kwiprocess yokusindiswa ekulahlweni, ukuthi uhlukane nazo zonke izinto uNkulunkulu angafuni, akhiphe yonke intando yakho kuwe, adestroy yonke imisebenzi kaSathane, impande okwenza ukona kuwe leyo ukuthi wenza isono, leyafaka uSathane impilo yakho phuma nayo esiswini samama, leyo mpande okwenza isono. Ngoba abantu abenza isono la emhlabeni bavele basenze nje isono kamnandi, and isibu easy kumnandi ukwenza isono ngoba banempande okwenza isono. Bayithi iBhayibheli lapha ngoJohn chapter 3, uJohn oqala bangapha kweSambulo chapter 3 uverse 8, owenza isono ungokaSathane. Ngokuba uSathane yona wasekuqaleni indodana kaNkulunkulu yabonakalisa ngalokho ukuzochitha imisebenzi kaSathane. Shuthi wena mawenza isono usungakakholwa ungokaSathane. The day ukholwa uJesu ungena kwiprocess noJesu yokuthi usindiswe ekulahlweni, ukuthi uSathane achithe yonke imisebenzi kaSathane kuwe, ayichithe yonke imisebenzi kaSathane empilweni yakho ekwenza isono, uJesu ezokwenza umntwana kaNkulunkulu. Njengoba usho uNkulunkulu ezoza kulo bayisho nje uJohn oqala chapter 3 uverse 8 ukuthi wenza isono ngokaSathane, kodwa indodana kaNkulunkulu yabonakalisa ngalokho ukuzochitha imisebenzi kaSathane empilweni zethu. Bese lithi ngendathu verse 9, loyo ozela uNkulunkulu akona akasenza isono ngoba impande kaNkulunkulu ihlala ngaphakathi kuye. Uba ngumntwana kaNkulunkulu uma uJesu esengenise kwiprocess yokusindisa ekulahlweni, achithe yonke imisebenzi kaSathane empilweni yakho, bese imbewu kaNkulunkulu ingena ngaphakathi kuwe, ungabe usasenza isono, bese ugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele, bese uhamba ngokamoya. Usungumntwana kaNkulunkulu ke lapho.
ukuthi namhlanje lesisikhathi asiqonda si-understand indaba ukuba umntwana kaNkulunkulu. Sivele sikholwe sigijime sibambe zonke intshuma lezi edukisayo abantu bengambulelwe uNkulunkulu, abangambulelwe indaba yokusindiswa. Iyakubona amabandla amaningi kanje angagcini izila uNkulunkulu, aphile noma kanjani beyizwe nje abazalwane. Inkinga abavumanga ukuhamba kwiprocess okwenziwa abantwana baNkulunkulu, nabafundisi abashumayeza bala ukuthi uNkulunkulu abahambise kule process yokusindiswa. Khona umhlabelele othi ke ngobekezela Nkosi, ngobekezela. Nomhlabelele mawuqala uthi abanye baqala kule ndlela bayithola ingumncingi. Bayithola injani ingumncingi? Abanye benzani? Baqala indlela entsha. Abanye bahluleka. Bethi umhlabeleli mina ngizobekezela kuyo le ndlela emncingi. Abantu abaningi abangafuna ukungena kwiprocess yokuba basindiswe, basifundile abasirama 8 ihlosa khona, bathi sebekholiwe babone ukuthi usindiswa kule ndlela uhambe ngendlela ingumncingo kunzima. Abafuna uhlukana nezinto ezingama-product kaSathane, abafuna uhlukana nezinto eziyizona into zikaSathane. Bafuna ukuqhubeka benza izolo, bemkhonza uNkulunkulu, beshumayela, bevangela, benza everything, bedumisa, bekhuluma ngelimi, kodwa mawubabheka bayizwe ingoba abafunanga ukungena noNkulunkulu kwiprocess yokusindiswa, ukuthi uJesu adestroy yonke imisebenzi kaSathane empilweni yabo, ayichithe yonke. Bavele bafuna ukuqhubeka bona nokukhonza uNkulunkulu ngendlela abayibonana abayithandayo, bangafuna ukusindiswa ekulahleni. Yakubona indlela zokukholwa eziningi kangaka uthi umuntu uyamtshela ngevangeli leqiniso vele akuqhombele, ingoba bafuna ukuhamba ngokamoya. Baza bathi siyamuza umoya engcwele ukhulume nami ethe, kodwa mawumbheka lo muntu eyizwe esibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Kodwa uba kanjani umntwana kaNkulunkulu? Kanti le process yipi? Le process ongena ukuthi sihambe sibe ngabantwana baNkulunkulu. Mawufunda izwi laNkulunkulu laphana ngokaJohane, yaba ngapha ngakuLuka, ngokaJohane oqala ngokaJohane chapter 1 verse 12 lithi iBhayibheli. Ake silifunde kuthini iBhayibheli, ngoba sikhuluma siqala itopic yethu ihleli laphana ngoba chapter 8 ukuthi okholwayo usindiswa ekulahleni ahambe ngokamoya. Sesizoza ukuthi manje usindiswa kanjani kulokulahlwa ukuze uhambe ngokamoya nje, uqala kuphi? Iyuphi iprocess okumele ungene kuyo ukuze uyongena uhambe ngokamoya na? First lithi la ngokaJohane chapter 1 verse 12 uthi kanjena, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Laphana ngoba chapter 8 la ihlosa ko 10, okholwayo usindise ekulahlweni. Futhi once wakholwa bese kwenzeka empilweni yakho lelizwi lokuJohane oqala chapter 12 elithi ke nje uzobe usunikwa ke amandla. Lamandla lanka iwona azokwenza ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu, iwona azokwenza ukuthi ukhuthalele ukufunda izwi, uyeke yonke into uNkulunkulu angayifuni. Iwona lamandla azokwenza ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Ake sifunde kwele English lithi laphana ngoba uJohane oqala chapter 12 uthi ke, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Uthi la kulesingisi ubanike right ukuthi to become ayukuthi lamandla asavele angena avela besemthaba baba ngabantwana baNkulunkulu. Cha, yiwona lamandla azobenze babe ngabantwana bakaNkulunkulu, to become children of God, ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bonke abamamukela la obanika amandla, athi masefika lamandla kubo, hayi ukuthi lamandla ngumoya engcwele, cha, yilamandla azokwenza ukuthi unembeza ukuvuseleleke, ungabe usafuna izinto uNkulunkulu angafuni, mayethi kuyeke ukuthi bese yakuyeka. Yilamandla azokutshela ngawo ukuthi yeke ukuthi nokuthi ayizwi likaNkulunkulu. Iwona ke lamandla azokwenza ukuthi uNkulunkulu angene kwiprocess nawe ngoba Roma chapter 8 ukuthi manje ubusukhole nguye bese yawa release ke lamandla anguJesu Kristu ukuze uzowamukela umoya oyingcwele, ngoba uJesu Kristu yini ulizwa ngithi uJesu
ungulizwe. Lamandla anguJesu Kristu lapho esifunde khona ngokaJohn oqala baba ngakwesambulo chapter 3 uverse 8 ukuthi owenza isono ngokaSathane umsebenzi waseqaleni, kodwa indodana kulabona ngasalo uzochitha imisebenzi kaSathane empilweni zethu. Uma usumamukela uJesu ayeza lamandla anguJesu Kristu noqobo lakhe, hayi umoya ongcwele. uJesu Kristu uqobo lakhe yena ezoyichitha yonke lemisebenzi kaSathane, engene na uJesu kwiprocess yokusindiswa ekulahlweni. Bese uJesu masekusindisile ekulahlweni ukuthi ulandele imithetho yakhe ayishilo le yakamoya, imithetho enkulu eyiBhayibheli yakamoya. Bathi iBhayibheli hlukana nokuhlula ukuthi ushinto zasezweni ushiye ngoba uhamba noJesu kwiprocess yena ongulizwe ekungcwelisa egeza ngesigezo sezwi likaNkulunkulu. Uyakungcweliswa ngezwi lakhe ekuyekisa zonke into uNkulunkulu angafuni ukuze uzohamba ngokamoya. Kodwa manje lesisikhathi abantu abaningi abafuna ukungena kuJesu kule process, yekho beqala indlela ezinye eziseceleni. Gijima ama prosperity gospel manje ke yini abantu abafuna ukungena noNkulunkulu kwiprocess yokusindiswa, bavele bafuna uqala indlela yabo elula esimple yokuthanda izwe, yokulingisa izwe. Ngabona umntwana kaNkulunkulu wangena noJesu kule process yokusindiswa na. Akuzibuze na ukuthi ngangena mina kule process yokusindiswa noJesu na. Bese mbazakala masangena kahle siqale phansi nami ngigijima kuyo. Ngavuma ngoba sengiqala sengithola ukwambulela ngalezwi leli. Athi hayi inkosi ngiqala kahle. Hayi ngiqala kabusha. Hayi ngiqala kabusha. Ngiqala kabusha ukuthi ke ngingene na kule process. Wangivumela ukuthi ngingene na kule process yokusindiswa ekulahlweni. Ngihlone yonke into ukuthanda kwami, ngazenzeli ngakhola ngendlela engifuna ngakhona. Ngoba ukhola ngendlela ofuna ngakhona, umkhozi kungendlela ofuna khona, ukhula ngendlela othanda wekhona wena, ufunda izwe ngendlela othanda ngakhona, ngeyeso sikhathi osifunayo wena, umdumisa ukhula ngendlela othanda ngakhona. Shuthi wena awasindizwa ugcina ngokukholwa. Ngoba sabambela sabazana vele sigcine la ekukholweni. Safuna ukungena noNkulunkulu ekusindisweni bese senzani? Sesihamba ngokamoya. Sesikwazi ukushumayela isikhathi esidala, sesifunda kakhulu izalazi, sikwazi ukuchaza, sikuchaza ngomqondo wethu lo carnal mind, sichaza ngokamoya. Ngoba uma uchaza izwe ngokamoya kuyazwakala ukuthi lo uchaza izwe ngokamoya. Akafihle lo ebamba la, eshiya la, eyenza la, athatha la, athi mina ngaphansi komthetho ayikho ngaphansi komusa. Ungangitshenda ukuthi ngishiye ukuthi mina ngaphansi komusa, ngaphansi komusa. Engaqondi enga-understand umzali ukuthi imuphi lo musa esesingaphansi kwawo, imuphi lo mthetho esesingasekho kuphansi kwawo, imuphi umusa esikuwo manje thina. Bengazi abazalwane. Bese vele nje bezenzela ngendlela abathanda ngakhona. Ngoba thina asekho ngaphansi komthetho wani wesono, ngoba uJesu wafika ezochitha imisebenzi kaSathane empilweni eziyisono, wasefaka imbewu yakhe yokuba thina sibe ngabantwana baNkulunkulu, singabe sisasenza isono, singabe saba ngaphansi komthetho wesono. Umuntu ongaphansi komthetho wesono usuke engakakholwa lowo muntu loyo, usuke engakangena kwiprocess yokusindiswa osengaphansi komthetho wesono. Umuntu ongaphansi komthetho wesono wenzani? Obhemayo, ophuza otshwala, owenza yonke into ozonandaba neBhayibheli ongaliphatha ngokuliphatha, engafuni lutho indaba kaNkulunkulu. iBhayibheli lokho from kuGenesis to isambulo, umthetho kamoya lo, umthetho kamoya iBhayibheli from kuGenesis until isambulo. Into uJesu ayiguqula nowayiguqula ngoba wathi angizange ukuthi umthetho kodwa ngizogcwalisa. Kodwa lesikhathi abantu bathi hayi thina sikho ngaphansi komthetho, ungangitshela ukuthi angishiye ukuthi ngiyeke ukuthi hayi nami ngifuna ukuhlobisa ngibe muhle ngifake. Beyizwa abazalwane, bengafunanga uNkulunkulu angena kwiprocess yokusindiswa, bephakubisa izwi uNkulunkulu bethi abekho ngaphansi kwemithetho. Imithetho yonke leyo abazalwane, umthetho kamoya lo sindisayo ukuthi lento lamandla masefike kithi asiyekisa zonke izinto uNkulunkulu angafuni, izinto eziyizona ezisenza sibe ngabantwana bakaSathane. uJesu ayidestroyela ngezwi lakhe ngabagcotshwa bakhe ababavusile eshumela ivangeli enkulu. Wonke umuntu obhalele iBhayibheli la, ngoba ubona kukhona lezi lento incwadi zonke lezi ebhalwe abantu ababehola ngomoya kakhulu, babengazenzeli zonke incwadi umpostoli Paul abhala. Wayengabhali wokuhlakanipha, wayebhala ngamandla kamoya engcwele ngoba yena wayethanda umthetho wabo babambelele emthethweni kaMose, besoka bengafuni ukukholwa, befuna nje ukusoka besifaka ngaphansi komgqila besono, bengafuni ukukholwa uJesu Kristu. Wazingela ibandla umpostoli Paul, kwaze fika uJesu wambamba. Kodwa umpostoli Paul enandaba nokukholwa waqala ushumela ukukholwa manje.
obhala zonke lencwadi engazibhaleli ngokwakhe ngoba wengayazi le ndaba okhona uyazi indaba omthetho le manje wasebhala lezi ncwadi ukuthi umuntu uzokhululeka kanjani ekugcineni besona bese ehamba ngokamoya wabhala abantu besifazane begqoka kanje ebandleni ukuze bathole amandla amoya engcwele kumele beshiye inani ukuze bazothola amandla amoya engcwele kodwa isikhathi abantu besona batshethi uNkulunkulu akafuni nje shiya ukuthi shiya yonke into oyenzayo hayi bona abafundi bejasapha hayi sikho thina ngaphansi komthetho saphansi kwama bengiqondi bengunderstand ukuthi lokho kuchazana bengafuna ushiza into uNkulunkulu Jesu Kristu ashiye ezwini esengisabapostoli ngamandla amoya engcwele bengazibhaleli bona bebhalisa umoya engcwele yonke into abayibhalela ayi awuJehova ngumalusi wethu masimlalela ayesiqhubeke sizwe ukuthi ke kwiprocess yokusindisa okukholweni uzuhambe ngokamoya iqhubeke ihambe kanjani ake sifunde lapha kwabaseRoma chapter 12 usukholiwa ngithi manje once wakhola semthango bese ngichazile lamandla asho izila uNkulunkulu ngokaJohn chapter 1 verse 12 azokwenza ube ngumntwana kuyo ngoba umama uJesu uyakunika lamandla nguJesu ngezwi lakhe azokwenza ukuthi uhambe ngokamoya ushiye yonke into enkulu ongayifuni bafunde lapha kwabaseRoma chapter 12 uthi ukuhamba kungcwele nansi into iprocess ongena kuyo uma usumamukela uJesu akunika lamandla nansi iprocess yokuqala okumele iyenzeke empilweni yakho usumamukela uJesu uvuma izono zakho uyabhabhadiswa bese emva kwalokho le process iyagijima nje noma qeda ngomamukela uJesu le process iyagijima noma ngabhabhadiswa iyagijima ukuthi wena ubone uvumelwa nje wena izono zakho uvuma izono umntwana kulo ogcotshela ukuvuma izono kuye naye ungcwele owadlula kwiprocess yokusindisa ekulahlweni naye sehamba ngokamoya ngoba fanele uvuma izono makubani uzovuma kubantu abangasibona abantwana baNkulunkulu abasenembewu yasathana ngaphakathi kubo ngoba kusiza ngalutho noma ekhulekela uqhubeka into igqilaze njalo ngoba ufuna umuntu osahamba ngokamoya ogcotshela lenkonzo yokuvumisa abantu izono bese emva kaloko umuntu uyabhabhadiswa athe sebhabhadisiwe le process yokuhamba kusindiswa ayilalela ahambe kahle ashiye yonke into afundisa ukuthi uNkulunkulu akayishiya angayifuni uNkulunkulu ayiyeke ake sifunde kwabaseRoma chapter 12 ukuthi uma ukuze ube umntwana kaNkulunkulu yini okumele yenzeke empilweni yakho ake manje lamandla sohamukele ukuthi ukholelwe nguJesu ngoba sifunde kwabaseRoma chapter 8 ukuthi okholwayo usindiswe ekulahlweni iprocess yokusindiswa ekulahlweni injanike masumamukele uJesu ake sifunde ku verse 12 lamandla masefikile kuayizwe kaNkulunkulu ezokwenza ukuthi ube umntwana ukuthi umbathiswa ngamandla amoya engcwele ake sifunde ke kwabaseRoma chapter 12 ukuhamba okungcwele yezwa ke ukwenzani uhamba okungcwele ukuze uhambe ngokungcwele yini okumele ungayenzi yini okumele yenzeke empilweni yakho ake size umpostoli Paul ehola ngomoya engcwele ukuthi umoya engcwele wakhuluma uthini usebenzisa uPaul ngoba uPaul wesefile sekuphila uJesu Kristu empilweni yakhe ngomoya engcwele kwangasaphila uPaul esazingela ibandla oyenguSawuli washintsha ukuba uSawuli oba uPaul esegcwele amandla kamoya engcwele sekumoya engcwele okhuluma kuphi uSawuli uphila wasefika noKristu emazulwini ake sifunde ukuthi kwabaseRoma chapter 12 verse 1 uthi ngakho ngiyanincenga yeza umoya uNkulunkulu wayusincenga shuthi lana angeke uNkulunkulu akwenze ukuthi lokhu kwenze lokhu kumele kwenziwe nguwe umntana kaNkulunkulu osukhole nguJesu yini okumele kuwenzeke umoya uNkulunkulu wayusincenga uNkulunkulu uqhubeka ke sincenga esemza umpostoli Paul engene kuye ngoba sahlupha sabantu nasivele sibheka abantu sikhohle ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngalabantu abaphila ubungcwele hayi noma ngawubani ngasifunde ku verse 1 uthi ngakho ngiyanincenga kuba khona ikhoba ukuncenga kwaNkulunkulu bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ngobubele bukaNkulunkulu uthi ngothando love of God ngobubele ukusithanda kwaNkulunkulu ngokuzwela singabantu okufanele beyolahlwa naku into uNkulunkulu ayishoyo maqhubeka ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo kube khona ikhoma simele sichazeke la bazana ukuthi ke uthi uNkulunkulu umpostoli Paul esebenzisa umoya ngisike ukuba sinikele imizimba yethu yabo le process yokusindiswa ina into enzakalayo ke ukuze uJesu achithe nomsebenzi wafanele empilweni yakho
nansi into eyenzakalayo kuwe kumele uyenze wena usaqala usukholwe nguJesu nawe kumele wenze empilweni yakho sifunda ukuthi kuthini iBhayibheli uthi kumele unikele umzimba wakho yethi imizimba yethu kumele sinikele ibe ngumnikelo ophilileyo kuNkulunkulu futhi kumele sinikele imizimba yethu le imizimba le kube yithina esizovuma ukuthi uJesu achithe yonke into angayifuni esemzimbeni yethu izoba imizimba ephilileyo ezophiliswa yizwi laNkulunkulu methi iBhayibheli uNkulunkulu yonke into ayidayile yinhle futhi kumele unikele umzimba wakho uphile phambi kwaNkulunkulu ukuthi uhlukane nazo zonke izinto uNkulunkulu angafuni maqhubeka ukuthi ongcwele futhi izwi kumele likwenze ube ngcwele manje uNkulunkulu ukufuna ngoba azidala hlukana ke manje nokuthi ushintshe into uNkulunkulu adayile from ekhanda lakho uzofika enyaweni awuqhini awurelax awuqhumile awuphafi awuphenda imlomo awufaki izinzipho yonke into uyayishiya unikele umzimba wakho njengoba waqhama kanjalo kuNkulunkulu ngoba awuzange ulethe emhlabeni unalo yinto eyimpande kaSathane eyangena lesifike ngomhlaba umzimba impilo yakho yavela yabambelela kulesiqalezo semhlabeni futhi sokuthi usethe ubuso nomhlaba lembewu yakhula ukuthi ke nawe uthande izwe uvela unganelise the way uNkulunkulu edale ngakhona ngoba umntwana eqhamuke ezulwini akaqhamuke njani akaqhamuke kude amafethu akaqhamuke into ephambene efithi ubuso bakhe mayemnyama akabe mnyama mayinjalo awuphapi unikele umzimba wakho ube umnikelo ophilileyo ongcwele angeke uzuphile angeke uzungcweliswe ngaphandle kwezwi laNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo wabanika amandla babe ngabantwana kaNkulunkulu ngicela manje sibeke uJesu Kristu nezwi laNkulunkulu ayiwona icela ukuthi shiya ukuthi noma ufunde nayo iBhayibheli uphese ufunde izakho ngiyacela uTimotheo oqala chapter 2 verse 1 maqondo labesifazane bazeni umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu wayeshilele ngokwakhe phakathi ebandleni laNkulunkulu kumele umuntu osekhona uNkulunkulu osesebandleni lamazibulo ebandleni laKristu Jesu kumele aphile kanjani uyathwala ekhanda wafunda lapha wasekhonto bokuqala chapter 11 uyathwala ekhanda ngoba ithi ibhaliwe hayi ukuthi ethobeni cha ethwala ngoba ngenxa yengelo sisho ngenxa manje ngichaze kakhulu lezo sikhathi ngifuna ukuchaza iprocess yokusindiswa la yazi le ndaba iholiness sobe sichaza okwamanje sichazela ukuthi umuntu usindiswa kanjani unikele umzimba wakho ulalela izwi kumethi owesifazane emaqondo namasifazane ebandleni kumele begqoke ingubo ezifaneleyo hayi le ngubo zanamhlanje zibabamba ezaveza umzimba wabantu ediwa uNkulunkulu akathokozi ngomzimba womuntu kumele ufihlakale akathokoza lezo umuntu kumele ufihlakale amahubo 147 usho njalo kumele ufihlakale umntwana kaNkulunkulu umzimba wakho ugqoke ingubo ezifanele uhlobise ngokuhlobisa okuqonda hayi ngosezweni umuntu wasezweni umuntu okholwa kumele kuhlukane kubonakale abantwana bakaSathane nabantwana bakaNkulunkulu abaSathane nabaNkulunkulu kumele kubonakale yileyo process enzima abantu abangayifuni udlula kuyo and abayifuni abazalwane abahamba ngokwenyama abafuni ukuhamba ngokamoya abafuni ungena kwiprocess yokusindiswa bafuna ukulingisa izwe ungafana kanjani neze umntwana kaNkulunkulu wena shintsha umuntu wakho uguquka ube the way uNkulunkulu adala ngakhona into kanjena kungabi ngenwele ezalukiwe awuluki inwele ingobani iprocess inzima akumele kwenzeke lentando yakho kumele kwenzeke intando kaNkulunkulu elotshezwini laNkulunkulu hayi ekuzungizwe ngempela uma ungavumanga ukuhamba kule process waze washumayela walazi izwi kaNkulunkulu uyavangela manje uyadumisa uyakhulekela abantu basinda ngeke kukhona ukungizwa ngoba wena usuzibona usukhulula umdala enkosini manje uNkulunkulu evisa abantu beshumela kanje uzobaphikisa uthi hayi ayikho leyo nto lento eshumela ayikho ingoba vele wena ithi iBhayibheli intshumela esiphambana ngubulo kwabalahlwayo ukuthi wena ukuzame kaningi ukukusindisa ongafuni ukuzwa usekunikele njengoSawuli engafuna ukulalela uSamuel wakusekunikele noSawuli wenza intando oyifunayo usho nje lezi laNkulunkulu kuba Thessalonika besibili chapter 2 uverse number qondo kube wenkosi uJesu uthi ke nje lo wakhe usebenza ngaphandle ngamandla akhe wonke imaqhubeka ukuthi ke uNkulunkulu sobanikela abantu abaningi emoyeni yokuduka baze bakholwe amanga
bonke abangakholwayo bebencamele ukukholwa ngamanga baduke bayolahlwa. uNkulunkulu uyanikelana njengoSawule uPasopho uthi wena ngaba akunikelanga yini na ngoba ufuna ukungena kule process yokusindiswa naye. Ayikho mnandi le process. Nathi awashiya ugunda amafedi ngobani sasingena kwi process noNkulunkulu. Sashiya ababhuluka isibambo oskin jean nasibagqoka nemdanso yasezulu esidansa phakathi enkonzweni sayishiya. Namhlanje uzobatshela ukuthi shiyana amathumo ngiyabashiye ngoba abafuna ukungena iprocess yokukholwa yokusindiswa baqhubeka namathumo phakathi enkonzweni noma sebetshile umthetho wezangoba kodwa baqhubeke nawo ngenkani ingoba imbewu yafanele sengakubo abafuna ukuhlukana nokusinonino abafuna ukushiya abafuna unika umzimba wabo ukuthi wenze into ube ngcwele phambi kaNkulunkulu othandeka kuNkulunkulu into ethanda kaNkulunkulu ukuthi yonke into ayidalile yinhle umyamukela ngokubonga yinhle uzoyibona ukuthi uyabo ukuthi ngijana ngimude ngisilenda ngisidudla ngingaka ngimfishane ngimude ubonke uthi wangijana nginebala lemnyama nginebala lemhlophe ungaphasa ungashintsha ngoba mawushintsha futhi wena awusathandeki phambi kaNkulunkulu manje uvumela uJesu angena ku process yokusindiswa. Ufuna ukungena kwi process yokusindiswa noNkulunkulu uvela wafuna ukuhamba ufuna ukubona uhamba ngendlela othanda ngakhona bese uthi umntwana kaNkulunkulu elibona ufana nezwe imbewu kaSathane ngaphakathi kuwe okumele uvumele uJesu ayichithe ngoba nawe wabona isakalo ukuchitha umsebenzi kaSathane empilweni zethu. Abantu abangavumanga ukuchitha uNkulunkulu abantu abangavumanga ukuthi kungena kule process yokusindiswa uJesu achithe umsebenzi kaSathane empilweni zabo bayabonakala kulesi sikhathi bajahe into zasemhlabeni ama-prosperity gospel angena babandleni bengatholi befake beqhuba inwele bebephendile benze yonke nje uba abangenanga noNkulunkulu process bafuna ukuyivenzela eyabi intando hhayi yaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ilena ukuthi wamukela uJesu ukhole ngoJesu bese ungena naku iprocess yokusindiswa ekulahlweni. Abantu abafuna ukusindiswa ekulahlweni ngoba bafuna ukuhamba into zabo bafuna ukwenza intando yengqondo yabo nenhliziyo. Abantu abangokulahla Efesu chapter 2 usiphilisile nathi esasifile lephambeko zethu nalendlela indlela zemoya omkhathi imoya omkhathi engisabandana neliso the way uNkulunkulu abadale ngakhona ngoba into bayishintsha kushintshe nebhakamu nepride umuntu oshintsha into uNkulunkulu adale ngakhona bese uyamukela into zasemhlabeni yekadale uSathane ukhulisa into empilweni yakho futhi wena uhamba ngamandla omkhathi ngoba uSathane waxosheza ngoba wayesenempakamo wayesefuna ukuguqula yena kwiposition yoNkulunkulu wayesefuna ukuba ngaphezulu kakhulu waxoshwa wenza nabantu bethi isikhathi bengafuni ukumele the way uNkulunkulu abadale ngakhona. Uyakuthi uwenza abantu ukuthi bashintshe benze yonke lento angeke besakeze uba sebeguqulile umfanekiso kaNkulunkulu abasafani noNkulunkulu yileyo nto-ke ezoba yisa esihogweni abantu. Iprocess yokusindisa akusinto yokudlala abazalwane and akusina into elula into enzima ukuze uyenze yakhe intando. Asiqhubeke nezi lakulo abaSodoma chapter 12 ukuthi mina sinikele umzimba wethu bomnikelo ophilile ongcwele futhi la hayi ukuthi mele uNkulunkulu ozokwenza ukuthi unikele umzimba wakho ukuthi hayi bayekeni baqhubeke bekhonze bexhumile befaka amabhlo abantu besifazane benza yonke lento hayi begqoka igqebhe into eveza amathanga eveza impilo zabo ebagqoka iziketi ezinemqhele lesisikhathi befaka amagusha ngaphansi bese befaka iziketi ngaphezulu yabona manje ngenza imessage ekhuluma ngobungcwele ukuthi indaba omngcwele injani ngokwambulela uNkulunkulu nami. Bebazalwane indaba yokukholwa lesikhathi namhlanje bathi kulo mhlaba uzobhubhisa ngomlilo ingoba sesone kakhulu ungidlula abantu sebaqala abantu ukuzala kwabantu emhlabeni abekho abantu abangamsaba uNkulunkulu kanje abantu esiphila isikhathi kusindele namhlanje nathi masafuna ukusindisa kulesizulu esiphambaneni sizobhubha ngomlilo zayo noma sabe mhlawumbe solahla esihogweni ingoba sifuna ungena ku-process yokusindiswa noNkulunkulu. Ayikho mnandi ukhishwa izinto uNkulunkulu angafuni kumuntu and ayiyeke ekuthanda noma akathandi ngoba ufuna ezulwini ithe must ukuthi ube ngcwele uhluka nonke into yasezweni. Umuntu wasezweni ahluka kuwe ubona abantu abaSathane nabantu bakaNkulunkulu.
ungathi hayi uzobonakala i-attitude bonakala ngezenzo mina mangibhafile nami ngenzela ukuthi hayi phela wasemhlabeni okwalesi sikhathi leli vangeli lelo elakudala leli vangeli elaJehova elaJesu Kristu inkosi yethu uNkulunkulu Abraham uNkulunkulu Isaka uNkulunkulu Jacob hayi lo nkulunkulu usimakade namhlanje mabhele sesitho ukuthi usimakade wena uma uNkulunkulu ekuma usimakade yini iphephe namhlanje uzoshintsha vele into uNkulunkulu ekudala ngakhona ayikufuna ukulamukela leli iBhayibheli elisha uzofuna iphephe lenkululeko unawo ukuthi nawe ukhululeke thina saba ngeBhayibheli laJesu Kristu Jehova sebawuthi hayi usimakade sekhona lengoma uthi ukhona usimakade ukhona lapha endlini usimakade kube uyayiqonda ichaza le ngoma nawe uphinde uyicule kodwa ke asikho lapha sila ukuthi kanjena ke sibe ngcwele umzimba esimeni umzimba yethu bemnikile ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngikukhonza kwethu ngokuqonda yabe besitheyile impilo kuNkulunkulu umzimba wakho inkosi yashiya yonke into kunangafuni empilweni bese ngizokushiyela kanje yashiya everything ayengivumele ngena ku process yokusindisa kwami ayengilele ungisindise inkosi kunokulahlwa ngibe ngcwele phambi kobuso bakho ngithandike kuwe uNkulunkulu wonke isikhathi abantu bafuna ukuthandeka kuNkulunkulu bafuna ukuthandeka kubantu asifuna ukuthandeka kuNkulunkulu inkosi uJesu ifike emhlabeni kwavela ukuthi ubani uNkulunkulu nakubantu kwaqala kodwa kubani uNkulunkulu first uNkulunkulu first ofuna uLuke chapter 2 verse 50 the 50 lapho bazalwane ufuna khona chaza lo uthi Jesu ebamuhle kuNkulunkulu nakubantu kuleso isikhathi abazalwane bafuna ubamuhle kuNkulunkulu bafuna ubamuhle kubantu kuphela ngoba bafuna ingene iprocess ukuthi uJesu aqhubeke umsebenzi ngaphatha empilweni zabo bayenze into lokho afanele balele abafundisi nabo abangavela ngene bafuna ukuba kwiprocess yokusindisa okulahlweni nabo bafuna ukuhambela nje abayithanda ngakhona bese balelela bona bese impilo zabo zikamo indlebe zabo zikame zablockeka noma umshumeza kanje lo mzana uyazaphenduke ngoba uba ulandela yini umfundisi akalandela iBhayibheli ulandela kanjani umfundisi ejustice kaNkulunkulu ekundifedi umfundisi phambi kwakhe ekundifedi ureceive la uthandazo kube mnandi ekundifedi ukhipha muphi umoya ngoba nganayo phela uNkulunkulu umfundisi never ukundifedi akanaye faka amazinyo thayela abantu abanye bathi ngiyaxeka ngenzani khona izoma linjalo ngqo ngoba sizulu esenzani esifuna ukuthi hayi yasehlulela cha ngikhuluma izinqo mina ake siqhubeke bazalwane kube neyazi uNkulunkulu usibekezele kanganani luyezwe lakalakhe bazalwane manje afuna usifice yabona manje asifunde indaba yeprocess yokusindiswa awuvumi ukule aqale phansi akushisa zonke into uNkulunkulu angafuni i-attitude yakho umuntu ukuthi usindisiwe engafuni unikela umzimba wakhe ubumnikelo ophilileyo awusebenzisa umzimba wakhe entweni ezibhedayo adanse imdanso yesezweni ngalo mzimba uNkulunkulu unikela imdanso yesezweni afenqe apende mayedansa lapha apetuze adlala imdanso yasemathaveni agide enkonzo agide umzalwane agide ugida kanjani futhi imbewu yasemakhaya abantu abasemakhaya awumaskanda abagida ungagida kanjani into egida abantu basemakhaya basezweni uthi umntwana kaNkulunkulu na hayi ugidi futhi mawugida ukukhona indawo enomfihlele yona uNkulunkulu wangafuna ungena naye ekusindisweni nayo usayigodlile isithixo kuwe Ezekiel chapter 14 funda lezo esenhlizweni ake siqhubeke mina unikele lo mzimba tala uNkulunkulu wethu unikele lo mzimba ekhamba ebuka iTV abuke zonke lezi itori lezi nganomzimba uNkulunkulu ungcolisa itori abantu bebambana phakathi ku TV beqabulana bese kuvuka inkalo kumntana uNkulunkulu abanye beshadile kuvuka inkalo abantu bebuka iTV zivuka inkalo kunomzimba uNkulunkulu bebuka iTV zivuka inkalo bese bayolalana bese yakhulela umuntu ukhulelwe ngayiphi indlela yokwentando kaNkulunkulu noma ngokwentando kaSathane uze kwavuka nje inkalo ukuthi inolalana nje nenza inkonzo yasekamereni iqhamuka ngayiphi indlela ngendlela enethu la kaNkulunkulu noma iqhamuse yama TV noma abantu beqabela lapha shuthi mina lo mntwana nimzele ngendlela kaSathane noma ishadile emkholo nimzale ngendlela kaSathane umzimba kaNkulunkulu bazana sesifrephela yasifriend pain akumnandi noma ngimtshele ngisaqala ukuthi ukuba umntwana kaNkulunkulu bese ngifuna ukuba umntwana kaNkulunkulu kudlula kwi-process la kuyadlula kwi-process ngempela kuyadlala uyagandaywa
uyashaya kandayo ngempela azafe umina ufe wena bese phela uJesu Kristu empilweni yakho usudlule process ngoba vese lohambe ngokamoya vele uhambe ngokamoya nje khuluma ngene ukuhamba ngokamoya cha uyakhuluma ilimi zakho nje ukhuluma ilimi zasesihogweni uyizwe ukhuluma ilimi eziqhamuka esihogweni eziqhamuka ngokamoya kaNkulunkulu bese vele uthi ukhulume ngazo uma phambi udumisa kungeke lohumushayo hey asingadlalini abazalwane siphelile isikhathi uJesu yabonga awesiqhubeka uthi verse 2 ngoba sema chapter 12 verse 2 ngoba masukunika nomzimba wakho uNkulunkulu wahlola zonke uNkulunkulu angafuni angafuni nani verse 2 till verse 2 sizothini verse 2 bese ethi verse 2 mengene wathi ke ningalingisi lelizwe shothi akusafanele ke ulingise izwe nongayiphi indlela ungalingisi lelizwe leli ukungalingisi izwe angeke uziyekele ngamandla akho wena mawuvumela uNkulunkulu athathe umzimba wakho awupurify ngomandla kamoya engcwele awupurify uNkosi uJesu Kristu ayichithe imisebenzi kaSathane empilo yakho yezwi lakhe yena uqhubeka kulisa ayichithe ulalele uNkulunkulu into engayifuni bese uyayishiya lapho uNkulunkulu uzobe sekwenza yena ke ukuthi ungalingisi lelizwe uzokwenza kanjani uNkulunkulu uthi masunikele umzimba wakho waqeda into esiyenzeka-ke ngoba siroma chapter 1 ngoba sorry bazalwane ngoba ngokaJohn chapter 1 ngoba ngapha kweSamuel chapter 3 uverse 9 wakhona uthi kanjena lo ozela uNkulunkulu akasenzi isono ngoba imbeko kaNkulunkulu ihlala ngaphakathi kuye hey uvumela uNkulunkulu ukuthi uJesu akuyekise akuthokhe imisebenzi esempilo yakho uhlone nento zasezweni zonke lezi ayithela ukuthi ushiye bese uNkulunkulu bese kuthi ayangelela lo usevela umzimba wakho waphila waze waba ngcwele ngoba uqala ukuphiliswa ngani ngezwi likaNkulunkulu ngoba uJesu Kristu ungukuphila neqiniso uyidlela neqiniso nokuphila le ndlela eyize kule competition ukuthi usokhombisa indlela ohamba ekholweni ukuthi shiya kunokuthi ekusingise kulahlweni bese valo bese kunika ke ukuphila ukuthi usuphilile ke bese uba ngcwele uthi uhlonile yonke into uNkulunkulu angayifuni ube ngcwele bese uyathandeka ube yazi uyayiphungela imnalo uNkulunkulu uma usuhlonile yazi zonke into zasezweni usuhlonile mama ikhaphu nokuqhina namabhulu umuntu wesifazane namafele umuntu osethi yonke into uhlonile yonke into abantu basezweni bayiyenza behlobisa ngayo unohlonile unelizwe wonke umuntu ejana khona ube usuthandeka uNkulunkulu bese uNkulunkulu ezokwenza uverse 2 empilweni yakho ukuthi ke akwenze ukuthi uNkulunkulu ungabusani lengisa ke izwi ngoba usudlule ile process le waze waba ngeke uthandeka uNkulunkulu ungabe usanilengisa izwi bese uNkulunkulu eqedile ukungcolisa bese kufaka impande yakhe ukuthi ungabe usanilengisa izwi ngokwenzana esiqhubeke uthi verse 2 uthi ningalengisi lelizwi ngoba sema chapter 2 ngoba sema chapter 12 verse 2 ningalengisi lelizwe bese kuqhubeka ukuthi ke kodwa niguqulwe isimo sekwenziwa ibentsha ingqondo yenu shuthi angeke wena ngamandla akho uguqule ingqondo yakho cha wena ukunikela umzimba uNkulunkulu uzobe seguqule umqondo wakho ngani ngembewu yakhe azoyitshala kuwe ngaphakathi ezokwenza ukuthi ungabe usasenza isono lembe mayifeka uzoguqula umqondo ikhipha inhliziyo yethu inhliziyo ethambile bese ayeza amandla kaMoya agcwalise ngaphakathi bese uzoba nokuhlolisisa ke okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandeka nokupheleleyo kuNkulunkulu ngoba amandla kaNkulunkulu wonke masephelele angumoya ingcwele uzowenza into enkulu epheleleyo uma usugcwalise ngamandla amoya ingcwele imbewu kaNkulunkulu singene ngaphakathi kuwe wena ke ubusuba kuKristu uJesu once waguqula kumqondo wakho mase uguqula umqondo wakho nansi into eyenzakala empilweni yakho ayasiluthe ngaphandle kamoya ingcwele ayasifunde lapha ngoba sekolose chapter 3 sisuka iprocess ukuthi senziwa kanjani sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngani bethethe umntwana kaNkulunkulu kanti awusuye uma siguquliwe inqondo yakho nanti uNkulunkulu into ayisela yona ngoba sengenzeka nokuthi kulahle phansi sungumntwana kaNkulunkulu kubuyisele emuva esonweni ukhulisa ushile livalo leqiniso into ezokwenza uhlezi uqhumile ubheke phezulu nanti into ezokwenzeka ngoba sekolose chapter 3 ake sifunde lapha ku verse 1 ngoba sekolose chapter 3 ukunaka okwaphezulu futhi manje unaka okwaphezulu nakumoya ngiyela every time kube kuye oguidayo ocontrolayo uma usudlule kuyo yonke le process okusindiswa
ugcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu bese uhamba ngokamoya wena uhambe ngokamoya bese ngokamoya lapha phakathi chapter 8 chapter 8 uthi okhona uzokulahla imisambo ngokamoya masambe wabe usuwathola amandla kaNkulunkulu yaguqula impilo yakho kumele uwenze njani each and every day noma usemsebenzini usesikoleni usemakhaya uhleli wenzani nanzi intobeleze every day of your life ukunaka okwaphezulu ngoba sekholwe chapter 3 indaba ukuba ngumntwana kaNkulunkulu is not an easy thing udlula kweprocess adlala lamele umuntu omdala afe nezenzo zakhe zonke ungabusafana lezo ngoba sekholwe chapter 3 verse 1 uthi ke ngakho uma navuswa kanye noKristu funana okwaphezulu lapho ekhona uKristu ake sichaze uthi ke ngakho uma navuswa kanye noKristu futhi wena uma usuvuse kanye noKristu usuwenze yonke le process ukuthi usindise noma usindise ukubulawa ngithi wena ushonise thile ubulawa impilo yakhe njalo ifa uzibhabhadise uphila ugcwele ngamandla kamoya ingcwele usuvumeze izinto zakho washoka uNkulunkulu engayifuni uyafa wena bese uyavuswa ukuthi wamukela amandla kamoya ingcwele lanke amvusa noKristu Jesu kwabafileyo usuvuswa-ke kanye noKristu nawe uma usuvuswe kanye noKristu ithi iBhayibheli asifuneke okwaphezulu kodwa khona abantu abangafuni umdlula weprocess yokufa bazovusa kanye noKristu cha bafuna nje ukungafa baphile nje labo balandela uNkulunkulu abalandela uJesu ngokhona ukuthi benjalo ngifihla balandela uAntichrist ngoba impilo Antichrist ayifuni ukufa yenza ukuthi umuntu angafi aqhubeke nezono zakhe bese ngicela lokhu ke ubhasobhe ukuthi intshumelo yomuntu oyilalelayo unjani ungcwele yini no usayilalela intshumelo yomfundisi ogundifethi noma uthi ukhuluma izidla uNkulunkulu ayikho ngcwele nje akahambi nje noNkulunkulu usayilalelani intshumelo mama mfundisi owathwala ekhanda ofaka amawiki ophafile efaka amazinga thayela efaka izinzipho efaka amabhuluku uyilalela kanjani uthi wena umuntu kaNkulunkulu angekeke uze ukhone ukusindise kulahleni ngoba ulandela abantu abangazange bafuna ukufa kanye noKristu bazobavuswa kanye noKristu abafunanga uzothi ngikhuluma into engiyithandayo ukuthi labo bantu laba abanayo uNkulunkulu cha mina ngisebenza ngezwiki akasiyezwini laNkulunkulu bazalwane nama ngazi ukuthi indaba ngikhulume kanje cha uNkulunkulu akazenzele ngontando yakhe ngomoya wakho engcwele lapha nojwana ngokaJohane wesibili ngifuna ukuchaza ukuthi umuntu ongalenzi ngokuthi akanawo uNkulunkulu ngaphakathi kuye ngokaJohane wesibili ngokaJohane chapter 2 laba ngapha ngakuSambulo sifunda kuverse 9 uthi iBhayibheli uhleza konke uqwesa ngabakhohlisi bangomphika uKristu ukuze ubone abantu abangafuni ukushintsha zasezweni ukuthi bagijima bangomphika uKristu bagijima ngespirit sikamphika uKristu ayesifunda verse 9 uthi ke lowo oweqisayo engeni ekufundiseni kukaKristu akanayo uNkulunkulu leso ushisi bazaka usho losisi lithi le oweqisayo la izwe uma uJesu ahamba emhlabeni wathi uzoza kube ngomoya engcwele futhi umoya engcwele uyabhayisa impostoli Paul abantu besifana bashona noma bekhamba nanani umuntu wesilisa angeze lokho namafede wonke abaprofeti abahona ngomoya kaNkulunkulu bebhala lezincwadi zonke futhi uJesu ifundisa zakhe zonke isixwayiso nento zasezweni lithi lalela izwe selifundayo lowo oweqisayo engeni ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu futhi ayabona abanawo akusho mina kushizo abanaye ngoba bafuna lokhu-process yokusindiswa abanawo uNkulunkulu kubo ithi iBhayibheli ohlezi ekufundiseni lowo unaye ubaba nendodana futhi wena mabambelele ezweni noma athi manje ke zihloleke nawe manje ubheka ukuthi wangena kule process yokusindiswa na noma vele wayishiya usubona abanye bathi hayi khululeka wena hayi zixhumelene zeqonde hayi uNkulunkulu ubheka inhliziyo indaba nangaphandle utukile ukuthi sifuni lapha abasodo mathaphatha futhi yamasinekele emzimba yethu yomnikelo ophilileyo kushiya lapha sasithiwa asinikele inhliziyo usebenza uNkulunkulu Jesu Kristu ukuchitha imisebenzi kahle sathana imbewu ngaphakathi enhlizweni zethu bese kula fa imbewu yakhe ngaphakathi enhlizweni zethu ezosenza ukuthi sihambe ngokamoya
uJesu osebenza inhliziyo uma umvumelile uma sekhuluma ngawe yilapho uNkulunkulu ebheka enhlizweni yakho bese ayichitha imisebenzi efana ayitshela ihlukana nokuthi okusezwini uNkulunkulu umulalela uyishiya leyo nto leyo ube sekubulala bese kuvusa kanye naye ngoba sifundile basekhosa ngoba sekholwe chapter 3 ayesiqhubeka nabo sekholwe chapter 3 bengifuna ukuchaza nje ukuthi basopa abantu olalela intshumayelo zabo bazokwenza ukuthi ufail kule process yokusindisa uNkulunkulu ungahambi ulalela noma iziphi intshumayelo ungahambi ubuka noma abafundisi noma mfundisi beshumayela ekubeni bengahola umoya kaNkulunkulu ekubeni bengaphili ubungcwele bengalandeli izinkulunkulu bese nawe uyabusiseka impela ukuthi uzamandla amoya ongcwele uzomapha amandla amoya ongcwele imabi lo bathi moengcwele ngiyakuzwa mina ebene efaka izinkophe ezingaka umlomo ubovu re ngabe eqabula imbawule ubovu re umnyama athi developship ependa amashiya empende okufaka ihlahla zokuchwayiza efaka amazinga thayela efaka izinzipho ependile efaka amacici bese lo mulo unomoya engcwele ujabula ubusise udumisa kwakhe hayi bazalwane sizowa ekholweni ngoba angeke sikhona ukusindisa uNkulunkulu ngoba sithi sigijimele emthombeni emibi imthombo enamanzi angcolile shiya umthombo okuphila ngoKristu Jesu abantu ngephela bakwamukela into engishoyo la ngoba bafuna ukuphuza kule mthombo vele ebadukisayo imthombo ezababulala ake sifundeke lapha siqhubeke bazalwane sokwazi ukuthi sini angazi usomanini kodwa siqhubeke sisakhuluma indaba yeprocess yokusindisa ukuthi uzube ngumntwana kaNkulunkulu kumele kube kanjani yabona mase uvusiwe kanye noKristu ke wazowambathisa amandla kaNkulunkulu ithi iBhayibheli wathi umpostoli Paul yonke into ebiyizuzo kimi ngishaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu engilahlekele yiyo yonke into ngayo ukuze ngimazi yena namandla akho okuvuka abafileyo besha indiva yonke umpostoli Paul kodwa thina sifuna ukushaya indiva yonke asifuna ukushaya indiva yonke into eyizuzo kithi sifuna ukuqhubeka senze lento lezi esithandayo uqhubeka upenda uqhubeka ushithi uNkulunkulu kwedela khona leyo nto izuzo kuwe kodwa ufuna ukuyishiya uqhubeka nayo ukholwa nayo mina ngibuza ukuthi kanjena uzomazi kanjani uJesu Kristu namandla akhe amvusa kwabafileyo ngoba umuntu omazi namandla akhe amvusa kwabafileyo umuntu ovumela uJesu wangena nawe iprocess yokusindiswa waze wafa yena wasevumvusa uNkulunkulu wamthatha uphila kofihla kanye noKristu emazulwini ngoba esengena amandla amoya engcwele lithi iBhayibheli la ngoba sekholwe chapter 3 kunako kwaphezulu umusa wamukile amandla amoya engcweleke nanti into ezokwenza ukuthi ke kumele unake okwaphezulu lithi iBhayibheli ngakho-ke uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu siyakufuna okwaphezulu nakhona sisiza umoya oyingcwele ukuthi sifune okwaphezulu each and every day masimayesho ithi hayi ungabe sakwenza ukuthi hayi khuleka manje uyena umoya oyingcwele osifunisa okwaphezulu awusifuneli sifuna okwaphezulu silalela umoya oyingcwele ngoba sesivusiwe kanye noKristu sawuphelelisa umsebenzi kaJesu Kristu empilweni zethu samvumela awuphelelise bese siyafuna okwaphezulu asizenzeli thina sifuna okwaphezulu ukuthi silalela umoya oyingcwele esifunisa yena okwaphezulu esitshela yonke into esifundisa yonke into esizositshela nokuzayo lithi maqhubeka lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu yabona lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu ngoma masandovusa kanye noKristu emazulwini uqeda umthola umoya engcwele ukuhlasela ngayo yonke indlela uSathane efuna ukubulala akubusele emumva manje uNkulunkulu noma uthi usunawo umoya engcwele kumele ife ngokuphelele inature yakho ukuthi noma uyibheke into ungabe usayithanda unawo umoya engcwele impela akufunda verse 2 ke lithi ke nakani okwaphezulu futhi kumele unaka kwaphezulu ke manje unganaki okusemhlabeni ukunaka kanjalo okusemhlabeni umzalwane ubabona mangena amafashion beshintsha inwele befaka iziblue befaka iziblack bafaka amawiki befaka lokho bese nawe uyabheka uyakunaka umntakweni ukuthi usindisiwe ukunaka kanjani befaka beroutine nomo sefika ama-cortex fika lokho faka ama-high heel nawe ufaka kanjani fika amafashion nawe uyalanda amafashion kanjani umntana kanjani cha ngibuza mina kanje ukunaka kanjani ngosemhlabeni kodwa umuntu unaka phezulu thina sigqoka izingubo hayi ngoba sifuna ukubukwa hayi ngoba silinda amafashion sigqoka izingubo futhi hayi zinophawu likaSathane sigqoka izingubo ukufihla lo mzimba ube umzimba ofihlakele osithakele lo mzimba uthi ufihle singavezi impilo zethu bani kanjani siba ngquni singabi ngquni phambi kwaNkulunkulu sifihlakale ngoba uAdam noEva sebewile bavele bathatha amahlamvu bafihla
nakhona amahlamvu bafihla i-private party kuphela, bangakhona ukuzifihla umzimba wabo wonke, babenqunu phambi kaNkulunkulu kulo owabenzela ezinye izingubo ezimbi. Shuthi bonke abazalwane abangasifihli banembewu kaSathane ngaphakathi kubo, ngoba o-Adam no-Eva bawa ekholweni bafihla ngamahlamvu, ngoba base bengenwe imbewu kaSathane kubo yesono, base bazibona benqunu. Nakulesi sikhathi uSathane uyazenzela abakhe abantu ukuba ngasifihle, bafake ingubo ezovele sifihle ama-private party kuphela, babenqunu phambi kaNkulunkulu. Kumele bavumele uNkulunkulu abagqokisa ingubo kamoya, engumoya engcwele, ezothi bengayigqoka vele bazibona ukuthi akufanele ngigqoke ezizongiveza umzimba wami, mina ngisifihle. Benganaka wasemhlabeni, banaka owasezulwini. Ayesifuna uverse 3 uthi-ke ukuba nafa ukuphila kwenu kufihla noKristu kuNkulunkulu. Nansi into emele yenzeke. Mase usuvusiwe kanye noKristu kwabafileyo, amandla imbewu enkulu singene ngaphakathi kuwo. Le mbewu izokwenza ungabe sasenza isono, uzenza into oyithandayo, ufe wena, ufe ngokuphelele kulo mhlaba, ungabe sanaka wasemhlabeni. Bese umoya engcwele kube ngokungena ngaphakathi kuwo, uhlezi kunakiswa kwaphezulu, uzufe ngokupheleleyo. Bese uyaqala-ke uhamba ngokukholwa, ngoba mase ufile ngokupheleleyo, ukuphila kuyaqala kokufihlwe kanye noKristu emazulwini. The day uphila kokufihlwa kanye noKristu emazulwini, uvele kube izwi obheya izwi laNkulunkulu, uvele uthanda ukwenza into zaNkulunkulu sonke isikhathi. Makwehona nje wenza into encane, semthamo uyazibona ukuthi angenza kahle la, uphele ushiye masinyane, ungalindi. Uzovele uwamukele konke okuhle. Uzokhona nokuhlola imimoya yabafundi beshumela namhlabeni, uzokhona nokuhlola imimoya ngobani ukuphila kwakho sekufihliwe noKristu emazulwini. Ake sibuyele kuBaseroma chapter 8 sibone ukuthi abantu abasebe kuKristu Jesu ukuphila kwabo sekufihliwe kanye noKristu emazulwini banjani. Bese khaneke umzana uzohamba ngani ngokamoya. KwaBaseroma chapter 8 okholwa usindise kulahleni. Mase usindiswe kulahleni waze wafa umini wafa wena, ubusuhamba ngokukamoya ke. Masihamba ngokamoya angeke usalahla yena, ngoba sumlalela uJesu, wamvumela uJesu, wayichitha yonke imisebenzi kaSathane empilweni yakho, wamvumela wayichitha yonke ngalamandla akhe angulizo anguqobo lwakhe, wayichitha yonke imisebenzi esana nokuthanda izwe, waze wangabe usalengisa izwe, uzibona usithanda ukwenza intando kaNkulunkulu, ufuna ukuhluka kubantu basezweni, usuhleli nolaka nokuqamba amanga nokuthanda izwe nokuthanda ama-TV yonke lento nokusapota amabhola, ngoba into yasezweni yonke leyo uyileka kanjani? Umntwana kaNkulunkulu usapota kanjani ibhola? Udlala nje nomculo wasezweni umntwana kaNkulunkulu, awukavumi ukula kusingise kulahlweni, ngoba into ezizokulahla lezo singalithandi izwe nezinto zasezweni. John oqala chapter 2 verse 15 usho njalo, ubuthanda izwe nento zasezweni, uthanda uNkulunkulu lokho ngaphakathi kuye. Ake simvumelene uJesu, asimvumeleni. Uyazi ukuthi ukusindisa akukho easy. Abazali yazi nambe ngicabanga ukuthi ukusindisa into emnandi nje, thatha ukuthi ube easy, kanti uyakandanga la uyenza intando yakho, intando kaNkulunkulu. Ake sizwe abantu uma ukuphila kwabo sekufihleka noKristu banjani. Ake sifunde verse 1 ke la Baseroma chapter 8 verse 1 uthi kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Waba kuKristu Jesu ke ngamandla kamoya engcwele, uKristu ukuphila sekufihleka noKristu emazulwini, awubusalahlwa. Usalahlwa wena bosuhola ngomoya kaNkulunkulu, usuhamba ngokamoya, awusekho ngaphansi komthetho ke lo ukuthi ke ngizozama ukuthi ngihlukane nama makeup. Cha, uyazikelelele kona lokho umusa uKristu, uma usuvumile from eqaleni ukuyeke, noma uSathane sekuletha kanje ukunake ukufisa ukuthi ukwenza, ngeke ukhona ukukwenza, noma inyama ekuvukela kanje ngeke ukhona ukukwenza, ngoba imbewu kaNkulunkulu sikuwe ngomoya engcwele, usuku uKristu Jesu wena. iBhayibheli seligcinekile kuwe automatically from kuGenesis nakuThambula, noma thiwa elinye ezincwadi kwafundi, kodwa uzize uyeka izinto ongakazi ushmeze ukuthi uyeke, uthi nje ungasathandi, uzibone nje ungasayifuni into, ingoba nosuku uKristu Jesu usuvukile, uKristu uhamba ngokamoya. Ake sifune verse 2 bazali bese sizokhuleka. Uthi verse 2 ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Ithi iBhayibheli umthetho ke
okuKristu Jesu imuphi lo mthetho olo eyizwa kakhulu lapho sifunda khona ngoJohn 2 chapter 2 uverse 9 uthi ke ongemi esifundisweni saKristu Jesu akanayo uNkulunkulu ngaphakathi kuye. Futhi lo mthetho kamoya uyiBhayibheli, ngoba iBhayibheli umuntu ongahambi ngokamoya, umuntu ongakhona akaliphathi iBhayibheli, akalifundi iBhayibheli ngoba unembewu yesono neyokufa kuye, ayimvumeli ukuthi ayamukele into zikamoya ngoba zibula kuye. Nakanjalo kumzalwane othi esenika umthetho kaNkulunkulu okuKristu Jesu ozomphilisa lo, angafuna unqabe athi ake ngishiye ukuthi mina mina nginesikhathi namhlanje ngifuna nami ukujabulisa ngibukeke ngibe muhle, ingoba lo muntu usesenembewu yesono kuye, kubula kuye yonke lento ngoba ngamtshela azayizwe ngoba unembewu yesono akavumanga uJesu angena kwiprocess yokusindiswa. Umthetho kamoya kuKristu Jesu osikhulula emthethweni wesono wokufa. Ngoba ubona umphatho Paul abhalele incwadi lezi ukuze siphile ngobungcwele singabantu bewobhala abantu bezizwe, ingoba uNkulunkulu wayemukela ngomoya oyingcwele ukuthi abhale zonke lezi ncwadi ukuze sifundise ukuthi umuntu azasindiswe ngendlela yakho, indlela kaNkulunkulu kumele enze njani ukuze abe kuKristu Jesu. Bakusibona umuntu okuKristu Jesu, uJesu akusibona bonke abathi inkosi abazobona ubuso kaNkulunkulu. Haleluya, haleluya, amen. Ithi amen mzalwane, ithi amen. Uma ungathi amen uthi lento awuyithandi, ingena kabuhlungu, awukhona ukuyamukela ngoba siwona kaJesu. Ithi iBhayibheli ongenawo umoya kaNkulunkulu akasiyena kwaKristu Jesu. Eke umuntu efiqeda kukholwa bese uthi unomoya engcwele sokumntwana kaNkulunkulu, never. Cha, kumele angene kwiprocess yokusindiswa oqala, afe yena avuse kanye noKristu bese azogcwaliswa ngomoya engcwele. Bonke noma bathi bayashumayela bevela kuma-TV bedumisa bengabaculi abadumile befake izinkobe bechina befake izinto ezibabamba ezibaqala emzimba, abana uNkulunkulu, bahamba ngomoya ka-antichrist, bafile phambi kaNkulunkulu, abavumanga uNkulunkulu angena kwiprocess yokusindiswa, balalela umoya ka-antichrist olesi sikhathi. Oh selinqotshiwe ithuna uJesu haleluya phila. Kaze uJesu wena okuyaphila yini noma sowambulala vele kudala ungamvumeli ukuthi akusindise kulahlweni? Ngoba ngamvumeli uJesu ukuthi akusindise kulahlweni, usuku usumbulele, uyambethela, ufuna ukulalela, ufuna ukuhamba indlela yakho, uzumdabukise bese yakushiya thula umoya okuduthi ukhole amanga khona uzolahlwa. Kodwa mawuze intshumayelo kanje ingomkhulu ufuna ukusindisa nawe. Haleluya. Ithi kanje na kwaBasa noma 8 chapter 2 ngokuba umthetho kamoya, yes, umthetho kamoya kwabantu asebehamba ngokamoya, umthetho kamoya wokuphila. Yiluphi lo mthetho kamoya? Yilona oyiBhayibheli. uNkulunkulu wayesengisa abaprofeti from kuGenesis 2 example, abaprofeti from Old Testament uzofike la liqala khona iNew Testament uMateyu, babehola ngomoya kaNkulunkulu. Yiwona lo mthetho babawubhala bebhalisa yini? Umoya kaNkulunkulu. Kodwa thina sawenzi komunye umthetho kuba ukuthi sonke in ukuze sibe necovenant naKho, sekwachithwa lo kwavalwa. Sobe sichazele ngokugcina inkosi leyo ntshumelelo esizwe. Yabona lo mthetho kamoya wokuphila kuKristu Jesu yilona ke sebebhala umpostoli Paul, bebhala iBhayibheli leli. Iwona umthetho kamoya leli iBhayibheli leli. Babehola ngomoya kaNkulunkulu. Mangichaze ngisaqala ukuthi ke ngichaze ukuthi umpostoli Paul wengakwazi yonke into ayibhalile la, wayibhala lento esesindisiwe, esegcwaliswe ngamandla kamoya engcwele, ngoba umoya engcwele omenza ukuthi abhale lo mthetho kamoya. Iwona lo mthetho kamoya uKristu Jesu ozosiphilisa, ozosiphilisa, usikhulule emthethweni wesono wokufa obesolahla ngawo. Bazalwane, iyangani noma iyazwakala kusami lento. Vele phela umuntu ongahola ngomoya ungeza yize yonke lento, uzozibona ukuthi ngiyamgxeka. Ake sifune verse 2 ke, ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifane nenyama yesono, nangenxa yesono walahla isono enyameni, ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke ithini esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. AwuJesu. Yabona uziqonde lento lena ithi iBhayibheli ukuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama. Abantu lapho kwi-Old Testament bafunda kwi-Old Testament babengakhona ukugcina umthetho kaNkulunkulu, babewona noma bengabapriesti
namadodana kaEli ona alalabantu besifazane phakathi etendeni kweminyango setendeni laNkulunkulu okuhlangana bezinto abayifuna bona ingoba babe nembewu kaSathane phakathi kubo esathi uNkulunkulu noma izele emhlubo ehlanu ethumela izifo ethumela inyoko kodwa abantu bengafuna ukuzwa baphinde uNkulunkulu kwesikhashana baphinde futhi babuyele kuthi isono wabona ukuthi umthetho awunamandla labantu abafuna ukuwamukela bafuna nokuzwa ilapho ke aqhama khona uJesu ozosifela esiphambaneni ukuze uma simvumela uJesu esindisa ekulahlweni ukuthi simeshiya uNkulunkulu into uNkulunkulu angayifuni asifundise uJesu sishiya ube esesikhulula uJesu ngomthetho wakhe okamoya bese uma sesindisiwe ngokupheleleyo njengoba sengicazile sisindisiwe ngokupheleleyo sashiya into esemhlabeni sakalengisa izwe uNkulunkulu segcwalisa ngamandla kamoya ngcwele bese umthetho kamoya ugcwaliseke kithina esingasahambi ngokwenyama kepha sihamba ngokamoya ubusugcwaliseka ke umthetho kaNkulunkulu kithina ukuthi sithole senza izinto esingafundiswanga izinto ezingabhalwe eBhayibhelini uthola uye kugwayi ingobani ugwayi ungabhalwe eBhayibhelini ingobani umthetho kamoya okuyekisayo ngamandla kaJesu Kristu uthola uye ukubuka izinto ezingcolisa impilo yakho ezivuse inkanuko ngoba umthetho kamoya uthola ukuthi ukhuba umuntu uthi ngicela uxolisa awenza kahle umthetho kamoya ungaphakathi kuwe usugcwalisekiwe kuwe noma emgwaqeni ungaphethe iBhayibheli noma uhambe emgwaqeni usathana kulinga elibethela yonke into ucabanga intembi umthetho kamoya uvula uqubuke ngaphakathi kuwe uthi ungasenzi isono umthetho nathi khanuka intombazane khanuka umfana cha ngoba umthetho kamoya ugcwalisekile kuwe uvule uqubuke izwi ngaphakathi ukuthi ayibona ukuthi iBhayibheli ungamkhanuka umuntu wesifazane nowesilisa But ngizosho nje ukuthi umuntu wesifazane ukuthi wathi uJesu singamkhanuka umuntu wesilisa ebuka umuntu wesifazane emkhanuka usephingene naye enhlizweni umuntu uyakulethela umfana noma intombazane ethi khanuka vele qhumuke lo mthetho kaNkulunkulu ngaphakathi angeze emkhanda uma uzobe sengiphingile naye enhlizweni bathi yenza ufebe vele qhumuke umsamo kamoya uthi ke umzimba wami uyithempeli laNkulunkulu afuna umzimba ofebe haleluya bazalwane avele simela ngiyazizwa nami ukuthi cha ake ngimela manje saqhubeka nachaza bengicela sikhuleke asikhuleke bengicela sikhuleke mina nawe wena uzibona manje ukuthi cha usabanje into zasemhlabeni uzange umvumela uJesu angene nawe kwiprocess yokusindisa mothi wena manje Nkosi ngicela uqala kahle ngiqale phansi nawe ngingene kwiprocess manje ngihlukane nokuzenzela intando yami nokuhamba kwami bengicela sikhuleke mina nawe bengicela usho lo mkhuleke emva kwami ithi Nkosi uJesu namhlanje ngizwile izwi lakho ngiyacela Jesu ukuba ungikhulule kulamandla Sathane ngiyakuvuma Jesu ngomlomo wami ukuthi Jesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi uJesu kwabafile namhlanje Nkosi uJesu bengicela ungene nami kwiprocess yokusindiswa ekulahlweni ukuze ngihambe ngokamoya ngiyacela Nkosi uJesu ngikuvulela yonke inhliziyo yami nginikele impilo yami yonke uqobo lwami kuwe ukuthi ungisindise ekulahlweni ngiyabonga egameni lakho Nkosi uJesu amen amen siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ake ngikhuleke nawe umkhuleko omncane nje baba siyabonga kakhulu Nkosi ngezwi lakho namhlanje cela uqhubeke nathi usindise ekulahlweni sihambe ngokamoya njalo Nkosi umntwana wakho manje sekhulekile ngicela umsebenze inhliziyo yakho umsebenze umqondo wakho umsebenze asindiswe ekulahlweni naye azahamba ngokamoya ngiyacela uNkulunkulu uJesu Kristu ngomoya wakho ingcwele usize sabantwana bakho saphambuke sambe njalo le ndlela
ngoba isikhathi esiphelile siyabuya Jesu ulaka lakho liyeza emhlabeni uNkulunkulu wabantu osezulwini cela usindise abantwana bakho siza abathungele bonke abantwana bakho bayithole le ntshumayelo bayizwe bambonele okukhulu okuyimfihlakalo ngoJesu Kristu uphilayo kuze bephakade naphakade amen. Thula wenkosi uJesu Kristu nothando laNkulunkulu babantu osezulwini nobudlelwano bukaMoya Oyingcwele buhlale phakathi kwethu azabuya inkosi uJesu Kristu azolanda ibandla layo amen. Yeba kakhulu indlela efazi izulu uNkulunkulu abenana nicela nilonde. I-process yokusindiswa is not easy, it's a painful process njengoba noJesu ayizwa nathi kumele sizwe bazalwane. Vele abantu-ke abathi uNkulunkulu bhenhlize kanendaba nengaphandle ngeke bayamukele le ntshumayelo bazovele bayiyeke besaqala ukuyizwa masefike la ikhuluma ngento lezinto zabo abangafuni ukuzilahla bavele bayiyeke kodwa obufikile ekugcineni uNkulunkulu akubusisa kakhulu Jesu Kristu inkosi amen. Ngokugcina inkosi ngisazoyenza imessage enye ngokugcina inkosi leyo uNkulunkulu ezoyibeka kimi nomhlaba khona ngobungcwele ke sizwe konke amen.